Gaitzen marpasatzeko hori. Ongitorri, eskerrik asko zuri. Bai, sarritan lana beharretik datorrela, ta erabaki bat itzela ereduetan. Herri agintari eta ordezkari osareten guztion izenean, Unai, Bizkaiko Aldun Nagusia, Berritxu, baita Markina eta Lekitxo eta Ondarruko alkateok, foru diputatua eta sailburua, Zikautxoren presidente eta zuzendari, baita Mondragon taldearen presidente, rektore kontseilua eta zuzendaritza osatzen duzuen guztiok, arduradun eta kideok, jaun andreok, egunon eta lehenik eta behin, zorionak zuen 50. urteurrenean eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Globalizazioan ziurgabetasuna, haren egun Maier ikusten egon ginen eta gaur Zikautxo ikusten. Oinarriak sendo, ziurgabetasun horri aurre egiteko, eta zoragarria bai Maierren eta baita gaur Zikautxon azalpen guztiak euskera zentzuna ahal izatea. Menetan hori ere 50 urte igaro ondoren kontutan hartzekoa da. Nolako bilakaera izan den 50 urte hauetan zehar, lortu egin ahal izateko olako globalizazioaren aurrean diren erronkei erantzun bat ematerako orduan eta azalpenak ematerako orduan euskara hutsean egin ahal izana. Urteurren hau zuen zutabeak errotuz eta etorkizunera begira ospatu nahi izan duzue. Zutabe horien artean, pertsonak eta berrikuntza nabarmendu nahi izan dituzue. Eta horrekin batera, kooperatiba izaerarekin hain lotuta dagoen gizarte konpromisoa ere azpimarratu duzue. Gaur antolatu duzuen ekitaldian, zutabe hauen berri jaso du prestakuntza,
talde lana eta langileen parte hartzea sustatzen duzue. Fikateken bidez ikerketa, garapena eta berrikuntza bultzatzen duzue. Eta zuen ereduak garapen iraunkorra, ingurumena eta ongizatea zaintzen ditu. Beti ere, lehen azalpenetan hainbat aldiz errepikatu bezala, bezeroekin duzuen harremana mantenduz eta erantzun berritzaileak bilatuz eta landuz. Agradecemos esta mirada al futuro con que celebráis el aniversario de Ficaucho. Hemos tenido la oportunidad de compartir esta mirada al futuro, asentada en primer lugar en la trainera que representa el trabajo en equipo y el compromiso cooperativo, una mirada aplicada a las distintas unidades de negocio en las que hemos apreciado el alto componente tecnológico de vuestra producción, presente también en el Centro de Investigación y Desarrollo de Ficatec, centrado en la apuesta por el vehículo eléctrico tanto de batería como de hidrógeno y comprometida con el medio ambiente. Uno de los pilares de los sistemas de gestión de Ficaucho es el sistema medioambiental integrado dentro de la estrategia empresarial. Todas las plantas del grupo están certificadas según la normativa ISO 14001, lo que demuestra vuestro alto compromiso con la sociedad y el entorno. Esta es la mirada al futuro de una cooperativa que cuenta con una trayectoria y un saber hacer que le permite mantener una posición competitiva en los sectores de automoción, electrodomésticos, medicina y materiales en todo el mundo. Son sectores clave para la cooperativa, para el grupo y para todo el sistema y el ecosistema económico vasco. Ficaucho cuenta con dimensión y presencia en Europa, en México, en China, en India, y ofrece un servicio global a sus clientes, garantizando tanto la calidad como la innovación en el servicio, aportando valor añadido. Pandemian jarraitzen dugu, baina argi dugu pandemiaren osteko susperraldi ekonomikoa sustatu behar dugula. Azken 50 urte hauetan, hau ez da pairatu behar izan dugun lehen krisialdia. Orain ere, aurrekoetan bezala, egoera honetaz baliatu nahi dugu irakasgaiak aplikatzeko, indar berria hartzeko eta aurrera egiteko. Hori da erakundeen, kooperatiba edo enpresa munduaren eta gizarte osoaren helburua. Lankidetza publikoa eta pribatua uztartzea, lehiakortasuna irabazteko eta kalitatezko enplegu berriak sustatzen jarraitzeko. Ficaucho ha sabido responder a las distintas crisis que ha afrontado estas últimas 5 décadas. Hoy conocemos sus proyectos de futuro en línea con las prioridades de un país que apuesta por la industria, la innovación y la internacionalización. Una industria digitalizada, con dominio de las tecnologías más avanzadas, una industria comprometida con la innovación en nuevos materiales, sistemas de producción, calidad, distribución y servicio, una industria competitiva en un mercado más abierto y global, una industria comprometida con las personas, el medio ambiente, el entorno y la sociedad. Gizartearekin, inguruarekin eta pertsonekin konpromisoa erakusten duen kooperatiba da Ficaucho. Zorionak mende erdiko ibilbideagatik eta eskerrik asko zuen eredua mundu osoan sustatzeko egiten duzuen ahaleginagatik. Egun ona izan dezazuela.